Ole, tun trum chu Emmanuel zai han ngai tla hole taila athange. Tun idol Mizo idol season 8 a hianin tun huna hianin boruak nei lian berte zinga mi ani tila ka sei sualin karing lava. Emmanuel hi boruak nei lian berte zinga mi ani. Oh, adik nge in karing le tuna azai ilo ngai thale teng. Johnny alo hera chuak le tree ka inga na le be say na zong pon eng ma lo mayan chang zo ta Sei du lok ka nei chu Emmanuel hi a o hi enga moti tak ke na sial khop maya tin ama hi na mang thiam le bokani ti alanga ka soi thiam dana chuanin a o hi han chak over lutuk angkha ani chen ka khalawa amai ro chu a o hi special na deuh aneya ama hian amang thiam a hniama te asang la ya hian amang thiam ka ti ni mayan chang zo ta ka in hi shing mi a lo machini be say na in ka lo kachi ka be say na le shing mi to na zong be don na mai min ten le chi be say tu re om lo hele ya ya in nga na tla Don na mai kristalo chu kata a silo ama chau chu ka in nga na lungpui nge kami china khanin ngai thak anuam view maya tin ama hi azai hi feel veng thei chi ni in kan hria keima chuan a ole azai ala thana hi ain me thei view maya Emmanuel hi chu kan sei le du lokani ole ngai thla zo teng lungpui nge thiam na le thei na le fin na zong po Inga na tlang ani silo Lei râu bui na le minh than na zong po Bia lei dai kan zal bui tu Bei say tu re om lo hele ya ya Inga na tlang na mai kristalo chu kata a silo ama chau chu ka in nga na lungpui nge ama chau chu ka in nga na lungpui nghe kan lo me ole azai thiam vong hle mai Emmanuela Tuikual South lampang hianin Mizo idol kumin Mizo idol hi an nei mayangem nei lo mayangem ti hi soyar sa hle mai kan lo me an ti deuh thapa ti chuanin kan an hmanga a musician te ta na po an soi kep ngal bokani ama hrim hrim hi
nung chang thatak le fel takani engani to tur deuh chi ni in ka hmu bawk ani ama hi Emmanuel hi eng pawh ni se akal zel na tura du sakna kan hlan mol ani ole khati zong kha ni le phot ro se